Para ko yaba kono bagang koyo ko lesne Sini oton Bulan November, anak sama dengan Jun, ya dulu building ada di sisi kanan, tangga juga sini bowling strategi kaham. Don Bosco English Medium School ni organized by Bong Echatu Mumbai Session 2 Knockout Cricket Tournament especially borok am chaini sikla rokno hekma manino yakare chungno khlawo phai line lamawo thik lamawo boni jino tai dofano siseri klangani bagi oro Don Bosco School Dubai tini final match ngoi tongo Rocky versus Kamiketal ang belake Don Bosco school no hambai majanogo amtike 2 in 1 number 1 education go ritongo discipline go ritongo number 2 borong education ni side by side oro area wo jini pressure ko hekma mane yakare tumlo khalawo bhai ठीक जरावो सिगला रंग जरावो बंगनी हानो बंगनी सामुनो समाजो फ्रांति ने अब जे बर उतुक नमन अब न ब्लैक हामाय माया परि मो एरिया वो যথেষ্ট बंगनी तबो प्रभाव तंगो Don Bosco तिरुति पपुलार नि तंगो आं बुसकांगो सादा नो ब्लैक हामाय माया परो आमतिके गैलरिंग खैरुवे आम तायो आमतिके थुंगलो खलावो तुवो borongno friendships ramroi borongno awareness painani abo belai samung kotor boni bugai ang thadangno bo belai belai ke ambai maya ko je kaplai mai besek rang mari manai ne mo bongi organize je declaration no money mote hinkai 21,000 prize money and ingo shield tongai cup tongai runners up ni hinkai 10,000 prize money and runners cup shield tongai tai koyekta shield tongo man of the tournament ngai man of the match rock ngai ta